есімім Ләззат. Менің атым Жадыра. Біз сіздерге екінші турға жаңа шоуымызды ала келдік. Таңғы жайып сыйқылы шоу. Тамашалаңыздар, қолдаңыздар. Көп рахмет. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hoş geldinglar, hoş. Özünüzü bir tanıştırın. Саламатсыз ба, менің есімім Ләззат. Менің атым Жадыра. Қазақстан'dan mı? Я, біз Қазақстаннан Алматы қаласынан келдік. Hoş geldiniz. Hoş. Менің есімім Адлет. Менің есімім Абай. Biz de sizlerге Қазақстаннан келдік, өнерімізді алып келіп отырық. Rahmat. Mana bu qarindoshlarimiz oldingi navbatda bu yigitlarimiz kuch, serik mahoratda, shundaymi? Mahoratlarni ko'rsatgan. Mana bu qizlarimiz bo'lsa bizga kiyim almashtirish, sergarlik mahoratini o'ynagan. Bu qatim yana qanday mahoratni olib keldik? Бұл жерде де біздікі ұқсас, костюм алмаштырамыз, басқа. Bo'ldi. Oldingi martaga o'xshashlar. Men yana kiyimlarni almashtirish, yana mahoratlarni olib kelibdi. Sizlarmi shu yana? Biz de өзгертіп келдік, жаңалатып, костюмымызды ауыстырып, басқа образда келдік уже. Barakallah. Onda qo'sa sizlarga utuq omad tilaymiz. Bu qatimliq bizning bu musobaqamizda, bu qatimgi bosqichda hamda ikkalanglar o'zaro bunda musobaqa xarakter tushirgan bo'ldinglar. Bu qandaqdir musobaqa emas. Bizga do'stlik muhim. Sizlarningki bu sahnamizga kelganinglarni chin qalbimizdan qarshi olamiz. O'sha kelganinglarning o'zidan bir g'alaba. Shuni o'zi utuq. Sizlarga utuq omad yer bo'lsin. Huduqmay o'z talantlarini to'liq namoyon qilib, bog'lovchi ustozlarimiz va televizor ekrani oldidagi tomoshabinlarimizga eng esil numaralarni hadiya qilishinglarga chin qalbimdan tilakdoshman. Sabiyle markesideki kolaylık ügürle mahirlağa omad tilaydi. Саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер, Әділқазылар алқасы. Біз сіздерге Қазақстан елінен Алматы қаласынан келдік. Бірінші турда сіздерден өткен болатынбыз. Қазір екінші айналымға жаңадан костюмшыда ала келдік. Менің есімім Ләззат. Менің есімім Жадыра. Hurmatli tomoshabinlar, biz birinchi turdami o'tgan. Bugun biz kiyim almashtirish mahoratini olib keldik. Mening ismim Lazzat Jadra.